Ngulu se rongan di aneri sedung orok se aneri selo ngulu oinitom anunitom tigong kapa gedung orok se aditya blog se apunga subscribe prana mitpan siok dok like moponam comment moponam mitpan siok apungame komna sudung silo mo jugesor dabum resudo so jugesor dabum ngulu ke dolung so ngulu sesana yame komna nito mojola dum interview ko langka pa gedungai so ngulu karalo ko lalan dinam lega apa silo jugesor dam sih segala ikut program masih mau potong bum reksugalo orok ke buge gom potong se balisan dolong aidu pe kapon se dolu selo oke ngulu apunge zarsanga orok buge kuna jointo padun ke nitam tapane mitpan sioka orok ke bug channel jam subscribe pramdam nulu mitpan sidanya ka busin kangkan aro kapa ini video bitil dura orok ke nulu subscribe bimul bag bitila dunai orok asin kenguran na ade bon jugesor dabe aipe aina video mala gedung sigsana ko kurdem aina ko kurdem mala gedung be sampel nulu grega maralo lengkan bidung so aina ageda aina ko aguma so semu pe moyar la buka nulu bulu aya bitina semu pe aina ko kan gedung lalen na dutoka so kada pun aru orang ngulu koso sensiro gedung ngulu koso yame kom na mala gedung so aipe mo podung ngoje ngulu koso dolu sok yame karam mala gedung so mapo pona magoma mango matile duye sempine prodibha toka erebang singsang ona jarsang ona ngulu biro birma edik duri ngo mati lagi orok ke nulu ayang asi bitiol dulang orok ciman pare ngo sesta moke nulu kala pa bitil lagi aina agoma ngosine youtube dam kuli to ngampe kula video ngam bilama pil dung agera dung orok homoi nung sin bilang manam tidak silo homoi pato jogesor da ke logot to gedung so video ko bonai do na orok nolap ka bilang so video moin mato ajo ko mane ajo ko deri ko koda bida so ate mata nisse apuge bida anu main sugela ka bilang orok mok channel sa subscribe bilang apa na so 1k subscribers ni yenam tidak ngulu 40 ya nolu ayang ki 1k subscriber lomnan na mo bilang sa ai pa missing